tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja tal-Marija Alla tagħna, Ġesu Kristu, imwieled il-Marija Verġni, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Tuti, ninsabu miġburin bil-fer din il-Bażilika Santwarju tal-Annunċazzjoni f'Nazaret biex niċċelebraw il-moment li fih qed tkun esposta għal venerazzjoni tagħna, mhux tagħna biss, kopja kbira ta' ġbija tal-Verġni Mqaddsa Marija taħt it-titlu ta' Pino, meqjuma fis-santwarju tagħha fid-djoċesi tagħna Għawdex. Din iġbija turi kemm hija qawwija u ħajja l-għaqda bejn il-Verġni Marija u Kristu. Dejk bejn il-Verġni Marija u l-Knisja. U meta ngħid il-Knisja jfisser aħna, Dan il-post għaddej ta' Nazaret, Marija ssejr l-om imqazza tal-Verb magħmul bniedem, ikona ta' Alla li ma jidirx. Fl-istess ħin hija wkoll xbija u mudell tal-Knisja, xbija li fija l-Knisja tikkontempla bil-ferħ dak li tixtieq u tittama li tkun fis-sema. Immaġini li fija hija taraf il-ħajja, ir-regola ta' perfetta ma' Kristu. Mudell li bih l-arusa ta' Kristu tiġi ispirata biex taqdi il-missjoni apostolika tagħha. Għalhekk nieħdu sehem sentimenti devoti u ta' ulied dan ir-rejt għaddej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Elisabetta nfexxet fajta kbira u qalet: Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi. Għaxara malli smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, kien dik li jemnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha l-mulej.
Imbagħad qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisa li sejjaħ li ħinja. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. Ilek Kristo. Illum intpost li qegħdin nagħmlu ġemellaġġ, twinning bejn is-santwarju tagħna ta' Pino u s-santwarju ta' Nazzaret. U jorbotna mhux biss għax għandna din l-ikuna issa, imma x nara komplementarjetà bejn il-messaġġ tal-Madonna ta' Pino u l-ġrajja ta' Nazzaret. Il-Madonna lil Carmena Grima tgħidilha ejja, ejja. U rrotħaj lill-Alla anke bħala isqof illi din is-sejħa ta' Marija għadha tidwej fil-qlub ta' ħafna, anke mhux insara, kif jixed ir-rettur tas-santwarju tal-eluf ta' pellegrini li jmorru f'riġlejn il-Madonna ta' Pino. Ma jien nixtieq illi il-Madonna ta' Pino qed tgħidilna ejjew għandi bisemewni dak jiena qed fil-santwarju ta' Nazzaret. Hawn jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmatek. Immorru għand Marija biex nagħmlu r-rieda tagħna. Li ħbib tiegħi ir-rieda tagħna hija l-aqwa ġejt li qatt jista' joħlom jaspira il-bniedem. Ħadd tkun Marija ta' Nazzaret, l-om tagħna ta' Pino li tenna f'din l-avventura li tassiguralna il-ferħ u timlina ħafna tagħmir. Imqanqlejn mill-fidej fi Kristu Salvatur li joġbu jitwielet minn Marija Verġini ngħidu flimkien tidħol għalina mulej. Salvatur tad-dinja li bil-qawwa tiegħek ta' feddej ħarist lill-ommok minn kull teba taħtija, eħlisna minn kull dnub. Tidħol għalina mulej. Feddej tagħna li għamilt lill-Verġni ta' Nazzaret l-amara tal-preżenza tiegħek u santwarju tal-Ispirtu Santu. Ibni lilna wkoll f'tempju ħaj tal-Ispirtu tiegħek. Tidħol għalina qudiemek ommok mulej. Qaddis il-kbir u ta' dejjem, inti rid li Marija ma' ġembek f'riġlejn is-salib, għad talb tagħha, għatina il-ferħ li nieħdu sem fil-passjoni tiegħek. Tidħol għalina qudiemek ommok mulej. Sultan ta' Slaten, int stellajt miegħek fil-glorja bir-ruħ u bil-ġisem lill-ommok Marija. Għamel li jinfittxu ingawdu il-ħlewwa tas-sema. Tidħol għalina qudiemek ommok mulej. Mulej tas-sema u l-art, int qiegħed bħala sultana fl-emjentek lill-Verġni Marija. Għamel li l-morribondi u l-mejtin tagħna werrita magħha fil-glorja tiegħek. Tidħol għalina qudiemek ommok mulej. Maqudin fit-talb bħal Marija Om Ġesu u l-apostli fiċ-ċinaklu u madwara induru lejn Alla missierna u flimkien ngħidulu missierna jien għadda tiġi sara
كل التركات في السماء وفي الأرض خبزنا كل يوم أعطينا اليوم أعطينا ذنوبنا ونغفر من خطايانا لا تخليش في امباركوك نتوجيه مولاي الله أولي وتدين قبل ما خلقت الدنيا انت اخترت للكريستو البدو والتمين الخلقين وقعت ميو في البيان تلاجك تمحبتك للي مقدسة فيرجن ماريا وديشيبلو تا ابنك شبيع موديل تالكنيسيا افوكاتا تانا الكل اي المرة الجديدة اللي رفت من الجديد لومانيتا اللي كانت وقت من حبة الختية تلوى ليفا اي البنت المازولة تسيون اللي قاعدت اللهن تاعها باشتناقت مع الطالب البطريركي جبرت في قلبها الاستنية البوبلو تا إسرائيل اي الأردية اي روملي اللي من خرج داك اللي هو الشمس الجستيتسيا ابنك جسو كريستوس سيدنا مصر أرديس أتي ودن الطالب الفيديليتيك اللي اليوم قاعدين يبرزنتاو دين جبية الفيرجن مقدسة ودن البوست أرديس تنظرت اللي فيه هي لقت بالقلب وفي الجوف اتحبيرة الانجلو ونسلت الفير اللي هوناك جسم فيرو حالتانا يلا احنا انفرجين من البروتكسيوني تاعها نستنباو في قلبنا جبية لقيتني كونتمبلاو قاتل لوليدك فيدي لما تجيش نيقسة تاما قوية محبة حبريكة وملتان سنشيرة اتيهم ليكونوا قوية في دباتية دنيتوزي في السبيرتو الفقر كلهم صبر في الكونتراريتان جنروزي مخوتهم متى يفوروا بالجيد حديمة تالجوستيتسيا بالنية تالباتشي اك في تميم البلغريناج تخيطهم في المحبتية وتلخوة يلا يدخلوا في البلد اترنا تا جيروساليم تا السما فين الفيرجني مقدسة ماريا تدخل علينا على وتدي على سلطانة تانا بكريستوس سيدنا آمين. المولاي يكون معكم الله تلخنينا لبرمتس تا ابنه امويلت بالفيرجني فدا الدنيا يمليكم بالبركة تيو آمين. الله يحرسكم دايم وكل مكان بالانترجسيوني تا ماريا فيرجني لتعت للدنيا لو تور تالحية آمين. وفوقكم كلها اللي انجبرتوا هون ديفوتسيوني تا وليد فوق الفاميليي ازيستاكم فوق داوك اللي طلبونا بيش نطلبوا عليهم ما طولدن البلغريناج فوق البوبلو تاعنا مالتي واوتشي تنزل البركة والفرج تالسبيرتو سانتو آمين. يبارككم الله اللي يستكلش المسير لبن والسبيرتو سانتو آمين. Madre misericordia,
dulcero, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum valle. Eia ego, advocata nostra, illos suos, misericordies oculos, ad nos converte. Et Iesus, benedictum fructum ventris sui, nobis, post hoc exilium, os rende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ħanatu xi tifkira u ngħidu grazzi. Padre burro bieħ. All'ombra lì allora è vero che sta accanto a Maria, no? Che è l'albero sempre verde. Allora, a nome della Chiesa locale, io voglio ringraziarla perché noi abbiamo bussato alla casa di Maria e lei, come un guardiano gentile, generoso, ha aperto. E così, con il suo intervento, oggi abbiamo anche questa immagine che sicuramente sarà visitata da tanti pellegrini, anche da quelli che arrivano da Malta e Gozo, perché come ha detto alla fine dell'Eucaristia, merito anche ai padri francescani, ai suoi confratelli. Oggi c'è padre Antonio come il commissario. Noi cerchiamo sì di visitare questi luoghi, ma non soltanto per sostenere i nostri fratelli e le nostre sorelle, no? Cristiani, ma anche perché questo è il quinto Vangelo. E se noi non riusciamo a leggere anche questo Vangelo ci rimarrà qualcosa vuota. Perciò grazie e ci auguriamo che questo legame col tempo continuerà a rafforzarsi. Grazie. Qui, questa è l'immagine di Tattino, qui c'è un'offerta di 3.000 euro per i vostri poveri. Noi vogliamo tenere anche in sacrestia, in basilica, il ricordo della Madonna. E poi faccio pubblico il commento che ho fatto con Fuad, che è quello che ci ha aiutato a mettere anche con i seminaristi, con i frati. Siamo qui la fraternità che accoglie, ho chiesto ai frati, sono tutti un po' impegnati, ma sono venuti un po' della fraternità francescana, perché noi frati non siamo mai da soli, noi siamo la fraternità, questa fraternità che accoglie oggi questo dono dalla vostra diocesi, come diceva Sua Eccellenza, che è di devozione dei maltesi. I maltesi di tutto il mondo passano qui, no? Tanto i maltesi che sono all'estero, loro passano, e certamente questo è più visibile ancora, perché tutti devono passare il passaggio e loro veramente pregheranno. Però un commento che ho fatto personale all'immagine, cioè al mosaico, è bello. È stato un bellissimo dono. Vorrei anche fare anche i miei complimenti all'artista, perché sappiamo la delicatezza e essendo uno che per 6 anni ho ricevuto mosaici del mondo, penso che posso dire se quello che è la mia impressione, no? Non è facile,
rappresentare i volti, perché sempre non mi piace, la Madonna deve essere bella, perché è bella, no? E veramente è venuta di una tenerezza materna unica. Per questo io sono stato in dubbio di metterla sopra o qui, ma sopra mi hanno detto che i pellegrini vanno anche e possono portare via loro, e anche perché però qui sta più protetta, alla fine siamo arrivati che era qui il luogo migliore. Per questo grazie anche del dono, grazie della vostra presenza e grazie veramente dell'amore che avete per la Terra Santa. I maltesi sono conosciuti per questo qui in Terra Santa. La visita, il pellegrinaggio, l'amore per i francescani, ma è speciale per la terra di Gesù, per questo quinto Vangelo. Quindi tutti se veramente a casa vostra. Noi continueremo la preghiera, Sua Eccellenza presiderà l'Angelus dentro la casa di Maria. L'intenzione oggi è la vostra diocesi, la vostra chiesa, i sacerdoti, il popolo di Dio, le vocazioni, che sia veramente oggi una preghiera che noi vogliamo pregare con voi per questa porzione di chiesa che è lì a Gozzi. Grazie e benvenuti. Kantaw l-innu ta' Pino, numru 3. Minuta. Nista' ngħid żewġ kelmiet fil-qosor ta' kont niġi hawn dejjem kienet ix-xewqa tiegħi ngħid għandna l-Madonna tal-Mellieħa. Imma l-Madonna ta' Pino li jħobbuha mhux biss l-Awċin, irripermettili Eċċellenza. Imma aħna l-Maltin ma mmorrux għawdex jekk ma mmorrux ta' Pino. Kienet ix-xewqa anke tal-Kummissarji ta' qabli u kienet ix-xewqa anke tiegħi. Ħafna ta' ħbejt qed trid insib il-gwardjan tal-opportun, aħna Kristjani. Il-Madonna tawdet li tkun naqrawċi, U kien il-moment opportun fejn dan il-gwardjan li jħobna, mela li l-umur nistaqsi. U għed kien ġiblu l-ittra l-azzjonata tiegħu jagħmel l-ittra wkoll, kullum qiegħdaw. Ninsab kuntent, ferħan, grazzi lil dawk kollha li taw is-sem u jalla l-mulej kompli verament ikabbarna fil-ħabba lejn Marija u nkomplu ġu fil-pellegrinaġġ biex inkomplu verament nżuru il-ħames Vanġel. Grazzi. Permettu li narġa' ngħid grazzi, jien kuntent ħafna illi fost is-saċerdoti tajbin li għandi miegħi għandna wkoll il-Roberto li mhux biss huwa artista imma huwa assistajjed, jiġifieri assist li jemmen għax biex toħloq ma jridx ikollok biss idejk tajba imma jrid ikollok qalb mimlija bl-Ispirtu tal-Alla. Grazzi lilek u l-kollaboraturi tiegħek. Jittieħed minn dan. Thank you. Issa tistgħu tkantaw lil ta' Pino. Ajma. U minn qalbkom, minn qalbna nkantaw. Ġewwa darek dik is-sikta ġi kelmek il-mulej li nawkol fiskilu l-ġabra ikellimna il-mulej. Madonna ta' Pino, Madonna l-Matin, għaw darek ġejna aħna għax inti tilqana. Madonna ta' Pino, qudiemek ħerqana, ġejna aħna nitolbu biex twittex tismana, biex twittex tismana.
nagħlqu fl-imnu Malti issa mhux hekk. Imbagħad nerġgħu ninqasmu fil-gruppi biex inkomplu l-ispjegazzjoni tal-post. Grazie.